kažu imamo 40%, ne znam, praznih nekakvih objekata. Ja Te brojke sulude sve. Ja imam problem sa tom brojkom i mislim da je ona, kad govorimo o ovom nekakvom PR-ovskom kontekstu, naprosto izmišljena. Jel? Znači da ta brojka je brojka koja, koliko sam ja shvatio, izvučena od HEP-a, gdje su oni brojali račune koje se ne vrte, jel? Znači, to su onda i garaže. Brojila koja se ne vrte. I mislim da je ta brojka ozbiljna, ne bih rekao, znači da to nije stvarna brojka. Jel? Ja mislim da bi vlada kad ulazi u ovakvu nekakvu raspravu... Znači, pola milijuna, ali tako da se budemo jasni, pola milijuna, 600,000 praznih stanova, što je nemoguće. Da, to je apsolutno nemoguće. Znači, ti kad izlaziš van sa takvom nekom brojkom, možeš biti vraški siguran da... A ovdje ti možeš biti vraški siguran da ona nije točna. Dobar dan i dobrodošli još jednu špicu s macanom. Današnja tema je onako prigodna za izbornu šutnju, porezi. Dakle, pričat ćemo o politici, ali na jedan drugi način, poreznim politikama. Gosti su nam danas Vedrana Pribičević, ekonomska analitičarka, i Davor Hujić, predsjednik Udruge poreznih obveznika Lipa. Ali imamo jednu drugu praksu. Ovo ja kažem ko je gost, onda vi malo u par riječi sebe morate predstaviti, jer to je najbolje da sami kažete nešto sebi, pa evo Vedrana. Ti si za porez na nekretnine, da odmah to riješimo. Pa mislim, ja osobno jesam, ali može mi se mišljenje promijeniti ako me uvjerite drugačije. To će biti Davorov posao danas, ali ćemo pokušati. Dobro, ali znači par riječi Dakle, predajem na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, a između ostalog sam i predsjednica udruge, odnosno predsjednica udruge članova obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova. Dakle, imam neku dualnu... To je tema, to je dobro. To je ona dobra tema. Koliko si ti rekao da zaradi 50%, jel? Da. Evo, zašto naši fondovi ne zarađuju toliko? To ćemo za onaj dio kad prestanemo snimati. Kao prestanemo snimati. Oni su između 2,5 i 3. To je kad je dobra godina. Ali čekaj, ali nisu im bonusi tako niski, jel tako? Dobro, Davore, znači nisi samo predsjednik udruge, ti si kolega, dragi PR-ovac. Bio sam novinar, onda sam... Ali si bio poslovni novinar, što je jako bitno. To je danas kategorija koja nakon izumre. Rata, da. Bio sam ratni reporter, onda nakon rata sam se naravno morao demobilizirati, pa smo radili ekonomiju, izvještavao sam recimo sa zagrebačkog tržišta kapitala 96. 7. 8. kad se to sve stvaralo. Ali stalno za strance ili kako? Da, uvijek za Reuters. Ali to je jako bitno, jer onda oni izdrilaju njihovim standardima, kako to treba apsolutno, raditi. Reuters je bio apsolutno škola jedna, novinarstvo, objektivnosti, preciznosti, brzine i tako dalje. To je bilo baš Jer danas je ovi tvoji kolega, današnji mladih, jako malo pravih poslovnih novinara. To je jednostavno kako ljudi počinju, mislim da tu isto i ti imaš problem sa sugovornicima, da te sugovornik dođe, pita, pa u stvari ne zna što da te pita, ne? Često. Pa ja mislim da dosta, ja novinare jako poštujem i znam da rade zapravo jedan težak posao, jer redakcija želi nešto, ljudi nekad moraju svaštariti i ne pita vas se i slično. Tako da, s jedne strane razumijem... Ne, ali osjećaš ovu promjenu, to mi bilo da. Osjećaš ovu promjenu da prije si imala baš prvoklasne, kao bi rekli, ljude koji su mogli biti specijalizirani samo za gospodarstvo, a danas moraju soštariti i onda nažalost to ide na štetu kvalitete. I to naravno, da. Ja ne vjerujem da oni to rade svojom odlukom aktivno, nego jednostavno posao se promijenio na takav način da to ne vjerujem da... Gle, većina novinara su došli sa filozofskog fakulteta, studirali su nekakve jezike, povijest, uključujući i mene, jel? Dakle, ja sam isto filozofiju i književnost studirao, jel? Dakle, i morao sam puno učiti o ekonomiji. Gle, to je život i učenje. Ja danas učim. Dakle, nije mi bilo prije 30 godina teško učiti. Ali su te drilali, bio si u tom području i bio si apsolutno, kao svaki dan si bio uronjen u to, pa si onda mogu postavljati relevantna pitanja. Niko te nije pitao dan pišeš TikTok, a drugi dan pišeš ne znam o čemu drugome. Ne, biznis, financije, ekonomija, biznis, to su stvari. To mi se čini da mi je žao da to pomalo izumire, da ta specijalnost, da imamo novinare, specijaliste i sve ih je rijeđe. Sve ih rijeđe imamo koji mogu, gdje imamo redakcije koje mogu priuštiti da se bave samo. Znaš kako ti to funkcionira? Financijsko novinarstvo je izraslo na tome da se ti mora imati informaciju da bi zaradio novac. Znači, ako nemaš informaciju, ti ćeš, dakle, financijsko novinarstvo je na neki način superveniralo na tržištima kapitala. Budući da je naše tržište kapitala tako malo nerazvijeno, onda i poslovno novinarstvo nerazvijeno, jer zapravo ti
ta informacija nije razlika između dobiti i gubitka. A sve dok to nije razlika između dobiti i gubitka, taj nekakav incentiv nije toliko jak i onda ti ljudi nemaju niti tu nekakvu... Ali znači što mi je potka? Potka mi je da u principu da li imamo kvalitetnu raspravu onda u medijima, ali se to svede na površno navijanje, lijevo, desno? Ja mislim da se zna dogoditi, recimo, na primjer, da se netko javi za nekakav long read, ima medija, tipa, sad da ne nabrajam, ima Forbes, ima ih, dakle, ima ih Bloomberg, Adria, ima, to postoji. Međutim, ne bih rekla da to dolazi do neke šire publike. Pod šire mislim ne samo ljudi koji su opinion makeri, nego primjerice i do sve zainteresirane javnosti, bez obzira jesu li ti, dakle, i do svakog sveučilišnog profesora i do svakog liječnika, ali i do svakog, dobro, ne znam... Lider nam je uspio doživjeti koliko 1000 izdanja, znači to je ipak uspjeh da bar imamo jedan tjednik koji se isključio. Da, ja sam inače osnivač. Jedan od urednika Lidera, zvao se Poslovni tjednik, ali sam bio u toj originalnoj ekipi bio sam izvršni urednik. Pa to govorim, to je ta ekipa nekog imam danas dojam da bi trebalo, kad bi trebalo ponovo sastaviti tu ekipu, da je ne bi imala na tržištu dovoljno ljudi da bi je... Znači, Dobro, ok, to je s jedne strane, a opet s druge strane imaš jako je demokratizirano učenje. Ti danas zapravo... Znači, mi živimo u svijetu koji je pun autodidakta. Ne znam, ja dosta puno vremena sam, ne više toliko, ali nekad sam na Facebooku provodio, ti imaš jako puno mladih ljudi koji razumiju ekonomiju zato ih zanima. Recimo, ulažu na tržišta pa nešto pročitaju pa prođu recimo nekakvu onu školu online, recimo Khan Academy ili tako nešto, neko od tih ili za ulaganje, Courseru ili tako nešto. Da, za ulaganje ili makroekonomiju ili mikro ili već šta. Ti možeš užasno puno naučiti i možeš naučiti i kroz diskusije i kroz nekakve engagement na društvenim mrežama, na Twitteru i tako dalje. Ljudi koji prate ne znam, diskusije ili na Redditu ili na Twitteru i tako dalje, nauče kroz praksu ako okay. Pitanje mi je u stvari bilo, jesmo li imali kvalitetnu raspravu o porezu? Smo dobili u stvari porez na nekretnine i je li tome prethodila kvalitetna i medijska i politička rasprava o tome? Pa, zapravo, kako sad trenutno stoji taj prijedlog, to jest nekakva polunadgradnja koji zapravo nije pravi u svom pravom obimu porez na nekretnine, na način na koji su to preskribirali što naše potencijalno članstvo ili nadam se članstvo u OECD-u. To je preduvjet, ali to isto moramo svjesno. Da, postoji nekakva, ne znam, počeli su širiti nekakve teorije zavjere, da je to BlackRock iza toga, da oni to guraju i slično. Što, mislim, ja ne znam je li to istina, nije istina, mislim, nemam te informacije, ali taj trenutačni prijedlog je nekakvo polurješenje i zapravo na neki način, mislim, iskustvo nam govori u drugim zemljama kada je to uvođeno, svagdje je uvođeno vrlo traljavo. Tako da nije da je to neka zemlja uspjela uvesti onako... Upravo zbog puno otpora. Ne čak zbog otpora, nego to ima puno operativnih problema, pogotovo u zemljama nasljeđa socijalističkog, od nesređenih knjiga. Ne zna se ko je vlasnik, ne zna se ko mora platiti porez. Tako je, to. Pa onda kako procijeniti nekretninu, pa imate puno napuštenih nekretnina, pa se ne zna vlasnik i tako dalje. Dobro, ali imamo tu specifičnost da mi imamo komunalnu naknadu koja je nekakva para... Da. Ideja je zapravo bila, i postoji jedan baš ozbiljan, IMF se tim bavi, ozbiljan paper gdje su oni to sve popisali, što bi trebalo napraviti, nisu rekli koliko bi trebala biti stopa ni ništa, nego dakle kako bi se sustav trebao urediti da se ta zapravo i komunalna naknada onda zapravo ukine ili je zamijeni i tako dalje. Dakle, postoji neki vrlo ekstenzivni dokument koji, ja mislim, nije doživio pravednu reprezentaciju javnosti. Ja mislim da uopće nismo došli do njega, se isključivo pričalo o ovom turističkom problemu. Tako je. Dakle, mi smo imali neku vrlo inkluzivnu diskusiju gdje bismo vrlo generalno objasnili što je taj porez na nekretnine općenito. Dobro, možemo li ovako ljudima koji gledaju sad što bi trebao biti porez na nekretnine, što bi on trebao riješiti? Ti kao on ne bi trebao riješiti apsolutno ništa. Ja, sad dopusti, molim te da objasnim. Taj porez je samo jedan mali dio
može biti mali dio stambene politike, ništa drugo. On neće riješiti apsolutno ništa. Ima jedan fantastičan tekst od profesora Tice na Ideje.hr. Mislim, recimo, ja sam liberal, ali to ništa ne znači, njegov tekst je dobar. I on objašnjava, recimo, na primjer, kako u Zagrebu zapravo, za tu veličinu grada, nema dovoljno mjesta za gradnju. Ne? Dakle, to ako mi sad stavimo ogroman porez na nekretnine i sad će se odjednom, će se nekom magijom stvoriti, ne znam, nove zgrade ili ljudi više neće u kratkoročni najam. Dakle, to su gluposti. Ja mislim da je to potpuno krivi angle, krivi kut. Ali jedno smo o tome slušali. Ali treba praviti razliku između toga što je možda stvarni smisao uvođenja poreza na nekretnine, ekonomski, racionale, i šta je pokušaj vlade nekakav PR-ovski, to ćeš ti, oba dvojica smo radili kao savjetnici premijera, pa znamo kako to ide. Gle, ti moraš publici na neki način prodat paket mjera i onda je jedan način na koji ti komuniciraš, a najčešći način kako to komuniciraš tako da kaže da ćeš riješiti jedan neki nerješivi problem, kao tipa nedostatak stanova u Zagrebu ili tako nešto. Ali sa poreznim mjerama teško takve stvari možeš riješiti. To su nisu one zato namijenjene. To nije njihova namjena. Ali mi smo došli ipak do, mislim, kad čitate te brojke, kaže Hrvatska je među onim socijalističkim zemljama da imamo 90%. 86%. Neko je rekao sad 90%. Znači vrlo visoki postotak da imamo mir, da imamo mir, da imamo neku zidinu, da imamo neku kuću, neku nekretninu. Dakle, imamo među zemljama smo u Europi sa najvećim postotkom. Mi smo u Europskoj uniji među gore. Smo Česi i ne znam ko gore. Rumuniji. Tako da ispada da svaki ima kuću. Onda, a zašto ljudi nemaju? Kažu da trećina nije adekvatna za život. A onda s druge strane kažu imamo 40% ne znam, praznih nekakvih objekata. Te brojke sulude sve. Ja imam problem sa tom brojkom i mislim da je ona, kad govorimo o ovom nekakvom PR-ovskom kontekstu, naprosto izmišljena. Znači da ta brojka je brojka koja, koliko sam ja shvatio, izvučena od HEP-a, gdje su oni brojali račune koje se ne vrte, znači to su onda i garaže. Brojila koja se ne vrte. I mislim da je ta brojka ozbiljna, ne bih rekao, znači da to nije stvarna brojka. Ja mislim da bi vlada kad ulazi u ovakvu nekakvu raspravu... Znači, pola milijuna, tako da se budemo jasni, pola milijuna. 600,000 praznih stanova, što je nemoguće. To je apsolutno nemoguće. Znači, ti kad izlaziš van sa takvom nekom brojkom, moraš biti vraški siguran a ovdje ti možeš biti vraški siguran da ona nije točna. Dakle, odmah u startu imamo jednu situaciju gdje mi sad raspravljamo na temelju nekakve brojke koja očigledno ne odgovara stvarno sad. I šta je sad onda tu diskusija? Sad mi imamo diskusiju oko nekakvih praznih stanova koje ne postoje. Pa daj mi prvo reci koji je stvarni problem, koliko stvarno ima praznih stanova. Je li ih možda 10 ili 20,000? Možda više, možda manje. A 600,000 ih sigurno nije. Dakle, odmah u startu mi imamo diskusiju koju nemamo. Mislim, imamo diskusiju o nečemu što ne postoji. Da. Ok, i šta sad? Ali zašto to niko nije pitao? Zašto to nije to tako neko rekao? Nego stalno počne se ponavljati kao papiga taj podatak pola milijuna. Ja sam išao par puta provjeravati i da li se radi, jer pola milijuna praznih stanova, ljudi moji, pola milijuna. Znaš koliko je to stanova? Pa ne, znam. Masa. Da. To ti je, znači, smatra se da je ukupan broj stambenih jedinica u Hrvatskoj, ne znam, 800,000. I sad ti zapravo tvrdiš da je 90% stambenih ili 80% stambenih jedinica u Hrvatskoj prazno. Pa to je suludo. Mislim, doslovce suludo. Znači, to je brojka koju niko ne može opravdati. Ali samo vas pitam, nas troje to pričamo, svi smo zdravi, zdrav razum, nemamo neke bolesti, zašto to niko nije to tako napisao? Pa ajmo se vratiti na pitanje novinarstva, zašto to niko nije pitao premijera, ministre i tako dalje? Nego se zavrti broj i istina, puno puta... Pa nije stvar, možda je ovako. Mislim da je bila diskusija. Ovo je, dakle, ovako, istina. Ajmo sad kad smo u post-truth svijetu. Što je od toga istina? Istina je da se na 550,000 brojila ne vrti struja. I samo u obranu. Garaža, ovako, ali Absolutno. molim lijepo, u obranu to je način kako se, između ostalog, skupljaju informacije uz druge informacije, da li je nekretnina nastanjena ili ne.
Međutim, tu postoji druge stvari. Dakle, da li je napuštena, da li su se ti ljudi možda odselili iz Hrvatske, pa je taj stan ili ta kuća prazna. Dakle, to je vrlo, vrlo iznimno parcijalna informacija. I tu se slažem sa Davorom da je to trebalo reći, ok, imamo toliko gdje se ne vrti brojilo, ovoliko su nastanjeni. Tako su rekli na početku, ali onda naravno kako ide dugo puta ponevaš, završi se 5,5 milijuna 600 tisuća praznih stanova. Ne možeš imati racionalnu raspravu javnu kad krenemo od krivog podatka. Kraj priče. Znači, idemo u diskusiju i ja ti odmah u startu kažem izmišljenu brojku. I kako je sad ta diskusija? O čemu mi sad pričamo? O 600,000... Koji se nigdje neće pojaviti. Što god ti radio, kako god mjeru vodio, neće se pojaviti. Znači, cijela ta diskusija je od početka... Ajmo ovako, ja bi možda čak rekla da je to možda PR-ovski krivo postavljeno, da ne može to biti prvi podatak koji nekom kažete, nego možete reći od fonda tog koji su nenastanjene ili šta već, nebitno, možda su i razrušene, ne znate to, postoji X koji je potencijalno nastanjiv i koji želimo... Ali to nisu utvrdili. Ne, ali ti frejmaš cijelu diskusiju oko ogromne količine, navodne, ogromne količine... Ja ne znam da li mi stvarno toliko tih stanova ima koje nisu... Nema. Znači, ti odmah sa tom brojkom, za koju smo utvrdili da je zdravorazumski, smo utvrdili da je nemoguće da je točno, frejmaš diskusiju, odbereš je na potpuno krivi kolosijek, jel? O priči o nekakvim navodnim praznim tisućama praznih stanova za koje ne znamo da li... To je novi element u odnosu na ono kad si ti, znači, skupio koliko, 140,000 potpisa protiv poreza, koji je bio, by the way, izglasan. To trebamo isto biti svjesni. U Hrvatskoj se moglo dogoditi da porez na nekretnine bude izglasan, u Saboru treba skupiti na snagu i onda ti pokrećeš prosvjed. Bio je izglasan, prošao Sabor. Dakle, niko u raspravi nije rekao već smo imali nekakvu situaciju. Tako. Ne, mi smo počeli sa dosta rano, ali nije bilo interesa, ti ne možeš nikad takvu akciju te veličine voditi bez ljudi. Jel? A ako ljudi ne reagiraju, ako ljudi... i ljudi su počeli reagirati tek u trenutku kad su počeli dobivati komade papira na kojima su trebali upisati, više se ne mogu točno. Dobili su neku obavijest od gradova. Počeli su dobivati obavijest, ovi su počeli raditi neku anketu o nekretninama. Ko je vlasnik i to što? I onda su ljudi shvatili da je to fakat sad. To je ono što sam čuo prije 2 mjeseca na televiziji. Ali izglasano bez ikakve praktično nekakve rasprave. Ali to je problem sa ali ovo je treći put, kad znači bio Milanović, bio je taj tu pokušaj koji si ti zaustavio. I ovaj treći koji, gdje, ajmo reći, više manje postoji konsenzus, trebamo nešto napraviti. Je li tako, u struci? Da. Većinski, koliko vidim struka je većinski bila, nešto treba napraviti oko poreza na imovinu. Nešto, sad možemo diskutirati o tome koliko, na koji način, hoćemo li imati kompenzacijske mjere. Moj argument i naš argument tada je bio upravo ovaj da je 90% stambenog fonda u Hrvatskoj u vlasništvu ljudi, građana Hrvatske, što nije u Njemačkoj recimo 30%, tako da oni ljudi tamo plaćaju stanarinu, ne žive u svojim vlastnim stanovima. Znači plaća neki vlasnik tamo, porez imovinu plaća neki bogati vlasnik. I da su ljudi uložili pol svog života i štednje i tako dalje u to, i da su platili poreze na to, i na cement, i na ovo, i na ono, kuši, da ih sad i na dohodak za novac kojim su tu kuću sagradili, sad bi ti treći put htio oporezovati. Dobro, ali realno oni plaćaju tu komunalnu naknadu. Svi mi plaćamo komunalnu naknadu koja nigdje drugdje u svijetu ne postoji, ali tako, Vedrano? Da. Pa da, dobro. Znači, to je neka vrsta tog poreza koji već postoji. Da. Znači, ti svejedno imaš kuću, moraš plaćati, makar ona opremljena, sve ti opet dalje plaćaš ta neki komunalnu naknadu. Dobro, mi smo tu htjeli reći da nećemo dozvoliti, ili da smo protiv toga, da se u Hrvatskoj uvodi bilo koji porez. I sad, Vlada je izašla van sa prijedlogom sa savršenom metom. Nažalost, to je bila, dakle, oni su izašli sa poreznom reformom gdje su smanjili niz drugih poreza i ovo su htjeli dodati kao na kontra stranu, jel? I mi smo zauzeli poziciju da je u to vrijeme, pazite, to je bila 2017. Hrvatska je izašla iz duge recesije. I mi smo mislili da je porezno opterećenje preveliko i da ne treba novih poreza, i tu smo se nekako ukopali oko te situacije. Znači, bilo je više tih nekakvih i moralnih i ekonomskih razloga i tako dalje. Jedan je bio taj politički no more tax. Dakle, nećemo... Ali bila je prva godina
ajmo reći, u drugu godini mandata, da je bio iskusniji, možda Plenković ne bi baš tako, on je zatrepno i povukao se. Ne, čekaj malo, 100.000 potpisa ruši bilo šta. Znači, 100.000 birača, a to, pazi, to su bili ljudi i na ulicama, po gradovima, Rijeka, Zagreb. Znači, mogu se kandidirati za predsjednika Izita. Da su bili izbori, da. Ali, dakle, 100.000 potpisa na bilo šta je u Hrvatskoj, to ti je 10 mandata, ne? Mislim. Da, apsolutno. U Saboru. Mislim da je Most kad je imao 13, da je oko 100-tinjak. Da, tako, 100. Zavisi kako se rasporedi. Dobro, ali Vedrana, što onda, jesmo išta riješili, kud idemo, ili što rješavamo, što je sad rješavamo? Ovako, ja volim ljudima kad im objašnjavam čemu porez na nekretnine služi, im objasniti da porezna politika može generirati ono što se moram reći na engleskom, perverse incentives. Perverzne inicijative. Perverzne inicijative. Da, može se i hrvatski. Perverzne inicijative. Incentiv poticaje. Da vam dam jedan vrlo eklatantan primjer toga. Svi ste upoznati sa njima, to je koncept kleti. Koncept kleti ne postoji nigdje drugdje u EU, niti u... postoji nekakvi kao, dakle... Rusi, da, nešto, ali to je ovo, dakle, da vi imate svoje... Sad je to... Evo, gledam kako me gleda. Ja imam svoju klet. Da. Znam da ti imaš svoju klet. Ne daš svoju klet, sad ne dam svoju klet. To je na neki način spomenik toj neefikasnosti gdje ste ljudi u periodu Jugoslavije, kada ste imali visoku inflaciju i niste mogli nekako drugačije štediti, onda ste jednostavno što još, imam kuću na moru, imam stan, ili dobio sam stan od tvrtke, nebitno. I onda što još, kako da još sačuvam vrijednost i onda, ako vragu, onda ću raditi vino. I imat ću negdje klet. Ali vi kad recimo nekome u Europskoj uniji ispričate da vi imate vinograd, prvo ću misliti jeste li Angelina Jolie, pa imate vinograd ili... Jel me shvaćaš? Dakle, to je primjer... Sad, pitanje je, dakle, koliki porez treba biti, da li treba biti, naravno, mi smo svi za to da bude, idealno bilo da bude vrijednosti, i koja je ta porezna stopa. Ali jednostavno su se, mislim, okolnosti ekonomske, a i možda i općenito u društvu promijenile, jer je Hrvatska sad postala porezna oaza ne samo dakle, našim građanima, nego i Evropljanima. Oni su naši građani. Da, oni su sad i sada se događa situacija da se vi morate natjecati svojom kupovnom moći za stan, za apartman, bilo da, to je prilično teško sa hrvatskim plaćama i mislim da s obzirom na to o čem pričaju stranke i što ih mori i dio njih se ipak razmišlja šta će biti tema sljedećih izbora, a i kad pogledate malo šire u EU o čemu se priča i u političkim krugovima i u policy krugovima je da je priuštivo stanovanje. To je postala tema top, to je top tema, ali šta je, i to je, svi dobiju ospice kad im kažete priuštivo stanovanje, ali to doslovno znači u smislu vi ako ste se rodili 2002. godine, doslovno ako ovako nastavimo, vi nećete biti kreditno sposobni zakupiti. Mislim, možda možete u Sisku živjeti i raditi u Zagrebu. Ali porez na nekretnine neće riješiti taj problem. Da, neće. I to je jedan problem. Ali ajmo ovako. Ajmo, recimo, kad bi se ja pravio da sam devil's advocate, opet jedna engleska riječ. Da vidimo. Znači, kad si s druge strane, Da sam s druge strane. Kako bi ja branio uvođenje poreza na nekretnine? Ja bih rekao ovako. Znači, mi smo sad u jednoj jako, jako teškoj demografskoj situaciji gdje imamo sve manje i manje mladih ljudi. Sad stavite vi sebe u poziciju tog mladog čovjeka kojem je rad oporezovan sa, 40%, jel? I sad on mora, znači sve manji pool tih mladih ljudi radi da bi mogli održavati i rad ovi državu. Stranci koji dolaze. Dobro, okej. Ne, ali radi jedna masa njih za male plaće. Za sve više i više starijih ljudi, za njihove penzije, za državu, za države troškove i tako dalje, ti stari istovremeno sjede na tim nekretninama na koje oni ne plaćaju poreze. I eto ti argument za uvođenje poreza na nekretnine. Ajmo oporezovati malo više imovinu, a malo manje rad. Jel?
Sad, ono što je, sad se ja opet vraćam na svoju poziciju, ono što ja nikada nisam nekako vjerovao, je to da bi to država zapravo napravila, znaš, da mislio sam uvijek da bi oni uveli porez na nekretnine, ali da ne bi rasteretili rad. Znači, ali u idealnom svijetu, kad ti gledaš 10-20 godina unaprijed i kad gledaš sve ove trendove i ulazak stranaca i tako dalje, ti nećeš zapravo imati drugog izbora nego oporezivati više imovinu, a manje rad. No? Jer sve više ljudi, znači i Europljane i naši ulažu u te nekretnine. Pokazalo se i u inflaciji da je, mislim, koliko su se smijeli ljudima koji su ulagali u nekretnine, njima je to ispalo najbolja brana protiv inflacije. Da su te nekretnine daleko više sad skočile. Ali možda samo da se vratimo... Da, mi smo tradicionalno, to budući da smo zemlja koja je imala hiperinflaciju, to je još jedan dodatni problem na tu idiosinkratičnost našu. Jel? Znači, zašto smo mi toliko specifični, zašto smo mi protiv tih poreza nekretnine bili? To je bila štednja. Pa 30-40 godina je to bio jedini oblik štednje. I sad možda država, vlada želi malo promijeniti neke naše navike. Mi smo nastavili štediti kupujući nekretnine, što možda nije optimalan način. Makar se to do sada pokazalo dosta dobro. Svi ljudi koji su tvrdili... Svi su profitirali. Mislim, još niko nije izgubio ulažući u nekretnine u Hrvatskoj. Dakle, svi koji to rade, očigledno to i dalje funkcionira. Kao crowd wisdom je narodna mudrost, kaže, potvrdio se, ajde, nema rizika, realno, nema rizika. Ali imaš i drugih oblika štednje, dakle, produktivnih, jel, dakle, ulaganje u dionice, tako dalje. Sad se opet vraćamo na taj tržišta kapitala koje je malo skučeno, koje nije razvijeno i tako dalje. Ali ti si prije emisije pričao o jednom odličnom primjeru. U stvari, mi idemo rješavati jedan problem te neke 3 Hrvatske. Da. Kako si rekao da smo podijeljeni? Znači imamo 3, ajmo reći, problema ili situacije koje vlada želi riješiti, a budući da živimo u jednoj zemlji, znači imaš jednu mjeru koja bi trebala sad. Imaš problem ekstremne izgradnje, možda i pretjerane izgradnje, pretjeranog ulaganja u nekretnine, apartmana, takozvana apartmanizacija. To smo, po mom mišljenju, ispravno prepustili tržištu, jel? S tim da je možda nekakva regulacija lokalna u smislu urbanih planova i tako dalje možda mogla biti bolja i tako dalje, ali mislim da je to bilo ispravno sa ekonomskog stanovišta pustiti ljude da rade i tako dalje. Jel? Međutim, sada ti imaš problem, što meni čini da je jedan od motiva vlade, da oni to malo hoće tu zbremzati, malo tu hiperprodukciju apartmana, apartmanizaciju i tako dalje. Ali moraju, jer mi ne možemo dobiti više gosti u Hrvatskoj. Pa ne, da, ne znam da li je njihova procjena točna ili ne. Dakle, ja bi dalje, mislim da će ljudi koji izgrade apartman pa izgube lovu na tome biti, neće više dalje graditi. Razumiješ? Mislim, tržište tu će nekakvi mehanizmi. Pa da, pa ljudi su racionalno biće, ako im više neće moći zarađivati, na tome neće više to raditi. Da li će se onda vratiti nešto toga na tržište? Ali ajmo se vratiti na problem. Znači imamo 3 Hrvatske. Imamo, dakle, apartmanizaciju na obali, onda imamo u Zagrebu koji imamo manjak stanova, bez obzira koliko se gradi se dosta, ali mi dalje imamo. I zato su cijene tako su i zato su cijene i treće imamo ostatak Hrvatske u kojoj su cijene nekretnina nisu toliko luđički visoke, tipa Slavonija, ne znam, pa prije samo 7, 8, 9 godina svi novinske stupce su punile priče o cijelim imanjima koje su Slavoni mogu kupiti za 30 soma ili ne znam, taj red veličina, jel? Znači imanje koje... I sad imaš te 3 Hrvatske i ti si sad u situaciji da sa jednim zakonom, naravno živimo u jednoj zemlji, jel? I zakon ne možeš aplicirati ove zakone selektivno, nego imaš jedan zakon i sad 3 problema rješavaš sa tim jednim. I to je vjerojatno nemoguće zapravo. Jel? Dobro, ali ti si govorila o ovim perioznim poticajima. Zar nije suludo, ja sam to napisao da smo mi tax free, i da sam napisao prije 6 godina, što ja nisam ekonomski stručnjak, ali ako ja plaćam na ono sve što zaradim, evo, svi tu koji smo, ako nisi u paušalnom obrtu, ako si u firmi, ako si mala firma, plaćaš barem 20% ukupno, a ako si ona firma iznad 1 milijun eura, plaćaš do 25-26% na 100 kuna koje zaradiš, znači 100 eura moraš dati 25 eura državi, razumiješ, kroz ove porez na dobit i ovaj kapitalno, znači, onaj porez, ako isplaćuješ. A ja znam da je Nenad izračunao Bakić da u to vrijeme da je teret bio i po zadnje par posto. Znači na 100 eura koje ovaj naplati apartman, da možda 3 eura. A znaš ti kontraargument? Opet nije rješenje porez na nekretnine, nego porez na... biznis taj, na ta biznis.
A ti imaš nekakvu zaradu i oporezuj zaradu po istoj stopi po kojoj Po oporezuj. 12% isto. Molit ću lijepo. I u čemu je problem? Ali zašto to zašto nisu odlučili to tako riješiti? Ajde ti meni reći zašto ne, mislim. Jer ovako dođe stranac, nije nigdje registriran, iznajmljen na crno, ključevi se na granici razmjenjuju, što nikad ne vidi te goste. Ta lova negdje putuje izvan Hrvatske. I mi od toga nikakve koristi nemamo. Ja se mislim, ostane nam samo kanalizacija i smeće. Da, imaš tu asimetriju neku da ljudi koji žive dole moraju nesrazmjerno više snositi troškove za nekakve javne servise, a da oni koji kupe vrhnje, oni ništa ne doprinose. Ne ništa, ali nesrazmjerno malo. Nesrazmjerno, da. Tako je. I okej. I mislim da je to, ali ja mislim da se to može riješiti tako da oporezuješ ekonomsku aktivnost, a ne nekretninu, razumiješ? Znači, ali ovo bio krivi onda smjer, ako si iđeš vodi porez na nekretnine za to, jer je, ne znam. Ako je ovo bio problem koji su htjeli riješiti, da, ali ja ti kažem, imaš nekoliko problema koje ti rješavaš. Jel? Da, ali recimo, tamo su apartmani, imaš Dubrovnik i bilo gdje ti više ne možeš iznajmiti stan da bi živio u njemu. Dakle, radna snaga mora biti negdje van, pa stvaraš neke dodatne, ne znam, zgrade gradiš, ne znam što radiš za ljude izvan. Ili cijeli Dubrovnik je prodao kuće u gradu, preselio se u Župu Dubrovačku. Ja. I onda imaš taj problem da imaš silne kolone ljudi koji ujutro dolaze na posao. Znači imaš neke druge probleme, jer i dalje je ta cesta za 2 trake kakva je bila, ništa nije proširena. Problem nastaje da imaš jednu djelatnost koja stvara eksternalije za druge ljude koji žive tamo. Koji onda moraju se voziti Župe Dubrovačke tamo, onda dakle moraju živjeti dalje, morat će onda graditi ceste da ti ljudi mogu doći na posao i slično. Dakle, nisam baš sigurna da mi možemo napisati zakon takav da se odnosi samo isključivo na iznajmljivače. Ne, ali mislim da porezna politika mora, to piše u Ustavu, mora biti univerzalna. Ne može biti... Ne možemo jedinstvena, jednostavna i tako da imaš ali zar nismo sad poticali sve te iznajmljivače s time što smo, mi smo opterećeni, koliko sam rekao, da smo opterećeni oni 5 puta manje. Ako ne i više. Ali ja ti kažem da je rješenje za to da se taj njihova ekonomska aktivnost oporezuje po stopama koje su barem slične ovima drugim. Ali ne nužno da to bude kroz porez na nekretnine. Razumiješ? To je razlika. Ali znači, pitanje hoćemo li ovo riješiti problem? Hoće li ovo riješiti problem apartmana u stambenim zgradama? Dakle, to je isto suludo, da ljudi čista, dakle, meni je najveći apsurd Hrvatske je da imaš POS koji se pretvorio u apartman. To je djelomično posljedica toga što do ovog novog zakona nije bilo takozvanih međuvlasničkih ugovora, koji su osnova i fundament privatnog vlasništva. Dakle, primjerice, to ljudi često puta ne znaju, ako jeste znali da u Švicarskoj postoje međuvlasnički ugovori gdje ne možete imati, recimo, u stanu mačku. Da, ne daju ti ništa. Ili možda baš svi imaju mačke, ali nemaju pse. I onda se ljudi nema pušenja, nema male djece. Koja je zapravo ideja? Mi smo odlučili živjeti u zgradi skupa. Mi između moramo regulirati odnos šta se smatra vanjskim dijelom zgrade, šta se smatra štubištem, kako mi menadžiramo to, ko će to za nas raditi i moramo izvršavati svoje financijske obveze vis-a-vis toga i mi smo ugovorno vezani i nema opcije hoćemo li mi to potpisati, nego to je zakonska obvezna. To je tek sad uvedeno kao zakonska obveza, što je zapravo jako dobro i to može biti, to je temelj za uređivanje mnogo toga. Međutim, problem nastaje sa onim, i to sam bila i u nekoliko tekstova napisala, da se 75 ili koliko je bilo više posto mora složiti unutar zgrade da se stan može koristiti za kratkoročni najam. Sad su došli na 2/3, ne? 2/3. Da. Sad, u čemu je problem? Problem je, ako imamo nešto što je tako jako restriktivno, onda se može dogoditi da dođe nekakav stranac, nekakav developer na neko mjesto koje je možda ovako seksi, i on jednostavno kupi cijelu zgradu sa stanovima, on je svagdje vlasnik, sam sebi kaže, da, svaki od ovih stanova će biti u najmu i priča gotova, ne? Dakle, ali što to onda znači? Opet imamo nekakvi zahtjev koji disproporcionalno... Problem je u ome što ti disproporcionalno utječeš, dakle, radiš razliku između malih i velikih. Ti ne možeš napisati tako neku odredbu koja će ti nekome davati
konkurentsku prednost bez da... Ali da li ćemo bar zaustaviti tu prenamjenu garaža i tih, znači da ti odjednom imaš cijeli kat u stambenoj zgradi, imaš apartmane koji više nisu stambene jedinice i ti si ostao bez stanova. Dakle, mi samo trebamo dati ljudima alate da se od toga brane pravnim putem. To je to. Da, ali ako ti možeš više zaraditi tako da apartman ili stan svoj iznajmljuješ na dnevnoj bazi, a ne na mjesečnoj, ja mislim da ne bi trebao nikakav zakon biti koji bi to ograničavao, zabranjivao i tako dalje. Ulaziš u bazičnu pravo vlasnika da kako je Barcelona to riješila? Barcelona rekla ne može biti Airbnb. U kojoj su komunisti na vlasti tamo. Ali mora postojati pa onda će izabrati ponovo takvu vlast. Ajmo mi izabrati ali mora postojati se možemo složiti da mora postojati međuvlasnički ugovor. Mora. Dakle, u smislu koji će definirati pobogu sve. Šta ako padne komad fasade nekome na glavu ili ko plaća Vedrana, ima veliki problem. Gdje ću ja spojiti moj električni auto sad? To isto nastaje problem. Gdje se spoji na koju struju? Skuriš cijelu instalaciju od kuće. Da, ali isto tako napišeš u ugovoru što može biti predmet ugovora. Apsolutno. Znaš, ne može biti, nešto suludo, nego postoji što može biti predmet. I to je dobro, jer to je na neki način taj zadnja stvar što nam treba za prava vlasništva. Ne? Mi ćemo nastaviti pričati, mi smo pri kraju ovog dijela koji ćemo dati na ove lokalne televizije, pa onda da još pošaljemo tih par poruka, jer znam da ćemo mi u drugom dijelu koji se kao ne snima, biti nastaviti ovu raspravu. Dakle, što je onda sa nekim drugim koracima, dakle, rasterećivanjem plaća, da li postoje neki još drugi koraci koji nas čekaju? Jer vidimo sad neke opet su kozmetičke promjene. Cijelo vrijeme raspravljamo o porezu na dohodak, kao minimalno ga ljudi plaća. Ali ti imaš cijeli paket promjena u kojoj mijenjaš 10 stvari i na kraju oni izračunaju da će efekt biti... 300 milijuna, da će za prosječnu plaću čovjek imati 23 eura više mjesečno. Dakle, da li nam je trebala takva, jer ti onda imaš te porezne reforme svake godine, ovo je valjda 7. ili 8. Pa znaš da im se dogodilo ovo da kad su digli one mirovine, da su mirovine ušle onaj porezni razred koji im je poništio sve što su dobili, jer nisu se sjetili promijeniti istovremeno porezni razred. Gle, znači, ajmo ovako reći, dakle, ja se apsolutno zalažem za rasterećenje rada, i to sam rekao, znači u onom kontekstu rasprave. Da bi nam plaće rasle, da bi nam rasla kupovna moć. Da, ti moraš rasteretiti plaće, jer mi imamo jedan od najvećih poreza opterećenja na rad u Europskoj uniji. To je broj 1. A sad, da li su ti potezi koje je vlada povukla, i tu ima još nekih drugih za povećanje razreda za ulazak u PDV i ovako neke druge stvari koje su propoduzetnički, ok, ali su, ovo što si ti rekao, presitne su, neće se to smjer. Mislim, smjer je, ajmo reći ovako, smjer je ok, jel, načelno da. Ali presporo mijenja. Ali to pimplamo. Da, mislim da bi zahvati trebali biti ozbiljni. Isto, dakle ovako, nije problem Hrvatske, ja bih rekla, visoko opterećenje rada, problem je dakle poreza na rad, nego problem je što smo i siromašni. Jer ja nisam baš sigurna da mi trebamo reći da trebamo rebnuti poreznom stopom od 45%. Dakle, ko je ta osoba koja plaća tu stopu? Dakle, u drugim europskim zemljama, pogotovo ima koji su bogati od nas, to su ljudi koji su hedge fund menadžeri, koji su, dakle, koji su top 1%, ne, top 1%. Ne. I enormno zarađuju. Da, enormno. Dakle, ali to su ljudi koji na neki način pripadaju doista čak ne u hrvatsku elitu, nego u europsku i u svjetsku elitu. Ovdje oporezujemo IT-evce. Da, a ovdje vas dočeka porezna stopa, svaka zapravo porezna stopa koja se i približava 50%, možemo smatrati da je to eksproprijatorna stopa. Dakle, ako vama ostane nakon... Dobro, što nije kod nas maksimalna, ne znam, 35, da, 36,5. Je, apsolutno. Da. Ali hoću reći, mnogi od lijevih stranaka se, recimo, zalažu to da bude više progresivan
dakle da je ovo što je sad napravljeno, da je to jako loše, da trebamo iskazati progresivitet. A to je onaj što smo često puta pričali, luksuzni, luxury beliefs. Da. Luksuzna uvjerenja, ne? Dakle, mi bismo rebnuli kirurge, želimo pokazati solidarnost sa time, dakle, da stavljamo visoke progresivne stope, a zapravo mi sami nećemo biti predmet toga zato što zarađujemo toliko i toliko, ne znam, zarađujemo 1500-2000 eura, nebitno, ali eto zato nekom tamo kirurgu, nekom IT-evcu bude stopa 50, 60, nebitno, x%, a još zapravo još oni se nemaju... jedne teme, kad pričamo o porezima i visini poreza nismo dotakli, a to je preskupa država. Kad bi država bila manje skupa, kad bi bila manje velika, kad bi bila manje neefikasna, kad bi bila manje... ti bi porezi bili razumniji. Jel? Dakle, to je opet taj neki naš... To nam priča o smanjenju PDV-a koji se neće nikad dogoditi, jer dogotovo ako država... Jel te zanima zašto se to nikad neće dogoditi? To je vrlo... Reci, najveći izvor prihoda. Ovako... Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja može izvoziti PDV. A to znači da turisti dođu ovdje, potroše, plate PDV i odu. Ne? Ti kad recimo bilo šta naručiš sa Amazona, ti ćeš platiti PDV kome? Republici Hrvatskoj, nećeš to platiti Francuskoj. A ti imaš ovdje ljude koji dođu, napune ti proračun i odu. Idealno. I to još k tome... Zato recimo, zašto bih recimo uopće htjela regulirati supermarkete, meni je apsolutno super da meni kao, govorim, s pozicije države, da cijene u supermarketima, pogotovo na obali, budu što više, jer PDV se obračunava kao postotak, ne? I to je jedna vrlo onako... Pa to je taj bio apsurd da je na tom povećanju cijena država u stvari najviše profitirala s PDV-om. Jer to je jedna onako škrabica sa zlatom, možemo to tako navesti, u kojoj se jako teško... Ali do koje granice? Kad dođemo s cijenama previsoko? Da, do koje granice? Da, ali vidiš ti mi smo uvijek mislili da je 25% PDV-a previše, jel? I da ćemo u nekom trenutku to ići, bile su diskusije, čak i Plenković u prvom... Mi i Mađarska, ali nema niko više. Da, Švedi, Mađari, mi, ja mislim, tak negdje, da. I to se jednostavno je ispalo nemoguće. Nemoguće. To je jedan... Još ga je Sanader obećavao 2007. smanjit ću PDV. Problem kad vam je proračun osjetljiv na nešto što je toliko pod utjecajem poslovnog ciklusa. Dakle, ti, ako ne znam, u Hrvatskoj se nešto dogodi sa COVID i onda odjednom padnu, drastično se stropoštaju prihodi od PDV-a, ne? I to zapravo na neki način hrvatsku ekonomiju čini vrlo ranjivijom na eksterne šokove nego što bi bilo da ima puno, dakle, uravnatiju... Kad bi recimo uveli porez na nekretnine, onda bi bilo... Ne. Ali... šalim se, ali on bi bio stabilniji. Jel da, on bi bio... To je recimo jedan ekonomski argument ekonomista. Da bi to bio prihod koji dobrim dijelom ne ovisi o tome gdje smo u poslovnom. I bio bi prihod lokalne samouprave. Tako, bio bi prihod lokalne. Najvećim dijelom, županija. Dobro, da, to su mijenjali, mislim da je sad 80-20. Nekad, komunalna je uvijek bila prihod lokalne, da. I to je u redu, ja sam za tu neku, kako se to zove, supsidijarnost, jel? Znači da taj novac, što je lokalnije, budu odluke Ako se grade to je smisao oni opterećuju infrastrukturu tog mjesta, ne opterećuju Zagreb. Da, i da ljudi lokalno odlučuju o tome koliko će biti stopa, na šta će se ona trošiti i tako. To je logika neka. Pa ja mislim da smo za ovaj prvi dio dosta prošli, još bi ja malo razgovarao da vidim ove neke druge dodatne teme, što treba mijenjati, jer u principu imamo taj kaos od poreza. U stvari mi ne znamo, nemamo tu neku viziju kud bi trebali ići. To isto nema. Dakle, mislim da postoji strategija i u svemu, tako bi trebala biti i neka strategija porezna. Kako ćeš doći do toga da rasteretiš rad, a onda što trebaš zamijeniti, s čime to trebaš nadomjestiti, ali mislim da toga onda nema, kao što i nemamo mnoge druge strategije. Pa ne bi se složio. Ja, bez obzira šta možeš svašta o Plenkoviću reći i o HDZ-u i tako dalje, ali u zadnjih 10 godina, znači od 2015. kad prvo Orešković... Nije povećano porezno opterećenje. Ne. Znači ti si imao jedan smjer, kao što smo rekli, ti zahvati možda nisu dovoljno radikalni i tako dalje, ali su svi idu u jednom smjeru i možeš reći da su konzistentni. Jel? Sve to nekako pimplanje preveliko i previše detaljistički i tako dalje i tako dalje.
ali je smjer uvijek isti. I mi smo od recimo 2015. Mi smo pokrenuli Lipu 2014-15 zbog prevelikog javnog duga koji je tada bio 90% BDP-a. On je danas smanjen. Jel? A zato što je naraslo? Ne, nego je javni dug rastao sporije od ekonomije. Mi imamo 10 godina ekonomskog rasta i onda smo imali taj luksuz da možemo, pazi, oni nisu ipak, bez obzira, možeš ti reći šta god hoćeš, ali oni nisu trošili više nego što je ekonomija generirala prihoda. I vremenom se taj smanjio. Jel? Idemo dalje to u tom drugom dijelu. Sad pričamo, mislim, u nastavku što bi još, zadovoljni su svi, ja mislim su zadovoljni. Jel? Što kažu PR savjetnici, su zadovoljni. Ne. Ideja je kave, dakle na kavama nema PR savjetnika, pričaš ono što bi pričao. Pa nemam ti ja sam sam sebi PR. Zašto sam ja išao u politiku? Zato jer me niko nije slušao sve moje savjete PR-ovske. I better do it myself. A ja ću sam sebe savjetovati. I onda te potuku Grmoja tamo u 6. izboru. A Grmoja je... Digitalno, to onaj Paličica je bio u onim prethodnim podcastima. Ne. Ako govoriš o izborima 2020. Ja sam ušao u te izbore 3 tjedna prije izbora, to je ono samoubilački. Mogu se dobiti digitalno, možda sam ti ja govorio malo pače, ali okej, doćemo u drugu temu. Ajmo pričati o porezu. Ajmo mi o porezu. Kad cijelo vrijeme mene u stvari muči ti si rekao, znači ima zemlje koje su uvele taj flat tax, dakle jer mi imamo te apsurde kada u našem sustavu da ti želiš izbjeći neki porez, onda otvoriš paušalni obrt. Onda je taj paušalni obrt, što znam, dok sad do 60.000 eura, dok će biti bez PDV-a, pa moraš preći PDV. Pa mi stalno gledamo te nekakve, gdje ti se isplati skočiti da bi nešto... Imaš 7 ili 8 načina na koji možeš ući u radni odnos ili više. Znači, možeš imati ugovor, možeš imati neodređeno vrijeme, puni radni odnos, možeš imati paušalni, možeš imati obrt, možeš imati ovo, možeš imati ono, ugovor ovakav, onakav, o dijelu. Dakle, previše toga ima i sve su stope različite i to je ono što je opet po meni suprotno nekakvom ustavnom principu jednakosti pred zakonom i jednakosti na tržištu i tako dalje. Znači, rad treba biti oporezovan po istoj ili sličnoj stopi. A ovo je dramatično različito. Jel? Da ti radiš za 42% ili za 2 ili 3%. Znači, to je puta 10. Pa, to je nepravedno, zato kažem, ali ako je neko nešto 2%, da ljudi idu tamo, zar ne? Apsolutno, mi smo se zezali, jer među ekonomistima je nekakva zapravo konsenzus da postoji toliko iznimaka da ćemo se jednom dogovoriti da napišemo how to, dakle doslovno manual, kako izbjeći platiti porez, kako platiti 0 poreza, provlačući se na sve moguće, kako se to kaže, kad je protivno namjeni poreza, kad ideš, dakle, ima taj nekakav, dakle, toliko iznimaka, da jednostavno... Suprotno duhu, ali toliko je tih suprotnih duhova, da smo prilično sigurni da bi uspio izmanevrirati tako slalom kroz poreze, što je potpuno i općenito nije smisao administracije i zakona da budu nejasni podanicima. Znači, podanicima mora pravila igre biti jasna. Jednoznačna. To su neki principi. Ja naravno kažem podanici nekom ironijskim slučaj da me neko slučaj neko znamo moji neprijatelji imaju jedan stil, uvijek se prave blesavi, ne razumiju metaforu, ne razumiju upravni govor, ne razumiju stilsku figuru, ne razumiju ironiju. A čiji podanici, samo moram to reći, su podanici? HDZ-ovi ili čiji? Znači, podanici moraju... Royal subjects. Podanici, ima pravila igre, moraju biti jasna. I onda su podanici sretni.
razumiješ, dakle, ako su jednostavna, jasna, transparentna i tako da. A ovo kad ti imaš toliko komplicirane da stvari, čak i ljudi koji se time bave, ti nazoveš svog računovođu, pitaš ga, daj mi reci ovo i ona, kaže, ja moram pogledati. Znači, kad porez na mora pogledati. Mišljenja, kad porez na dva neobvezujuća mišljenja. Da. Dakle, sve je to prekomplicirano. I sad, koji je smisao toga, nemam pojma, pretpostavljam da je to kao IT sustav koji svaki put staviš zakrpu, pa dođe nova ekipa, pa onda to ispremiješa, pa onda ne da im se ispočetka sve radi. I onda jednom trenutku padne sve. To ti je to naš porezni sustav. Kao i, ne znam, valjda kad na mainframe-u pokušavaš nešto napraviti, mainframe-u 70-ih neke hoćeš napraviti. Dakle, to je beskonačno zakrpavanje. Ali da li sam ekonomska budala? Dakle, mi imamo apartmane koje smo mogli iznajmljivati. Mi ih nismo iznajmljivali. Tako je bila odluka, niko se nije htio njima baviti. I tu mi dođemo, tu su nam naša u Dubrovniku kuća. Ali na kraju, kad ja vidim da sam 10 godina mogu to iznajmljivati, nisam sam račun idem raditi. I kad gledam koliko sam se ovdje naplaćao poreza, koliko bi platio da sam to radio, tamo ispadneš baš naivac. Pa ako si ostavio novac na cesti, to ne možeš nikome predbaciti osim samo sebi. Ali govorite, razumiješ, računaš da je ideš po nekom po logici da je je bolje raditi nego biti rentijer. Hrvatska je apsolutno najgore mjesto za biti radnik. Zašto? Da, postoje super je biti za nasljednika. Pa renta je, znaš ti u Sopranosima, the rent, kad Soprano objašnjava svojim pajtosima zašto je renta bitna. Jel? Renta je bit kapitalizma. Jel? Znači, imaš nekakvu uložio stalan prihod, pasivni stani prihod. Da, imaš nekakav novac koji si uštedio, uložio si u nešto i imaš neku rentu. Ja mislim, jesmo mi usavršili onda te pasivne prihode, pasivne prihode. Ne radiš ništa i ova dolazi. Gledaj, to ima taj nekakvu negativnu isto to rentijerstvo. To isto se koristi kad hoćeš napasti te ljude, pa koristiš izraz koji ima malo ta negativnu konotaciju, rentijerstvo. Jel? Mislim, u načelu to su ljudi koji imaju nekakav novac, nekakav kapital, koji su nešto uložili i sad imaju povrat tog kapitala. Ja ne bi napadao te ljude. Oni su došli tako na nekako popularan su cilj, baš zbog toga jer je država zeznula tu, država je zeznula, tako, jer im je porezna, napravila im je poreznu... Ne, ovako, znači napraviš poreznu oazu i onda napadaš ljude koji koriste to sam baš htjela reći. Excuse moi. Znači, ali ja sam tamo na Lopudu, tamo imaš ljude koji iznajmljuju, koji su u sustavu PDV-a. Dakle, oni su automatski manje konkurentni jer im ovih 20% odmah ide državi. A mora dati istu cijenu kao onaj koji plaća ova 2%. Mislim, mi smo napravili cijeli teatar apsurda. Imaš hotel koji je potpunom sustavu, razumiješ, PDV-a i mi nemamo niti jedan normalan lanac veliki tu jer ne možemo osigurati ništa za takav lanac. One svjetske luksuzne brendove. Da, ne, to je, apsolutno se ovo slažem. Mi ne možemo ljude napadati zato što su primjerice radili u svojem najboljem interesu. Što recimo, evo ti sad upravo nisi. Ali isto tako, Velimir Šonja ima jedan super tekst i to je davnih dana, još priča o tome, turizam je na obali, ali što drugo bi se tamo razbilo da tog turizma nije bilo? Koja je ta prilika koju smo mi propustili da se tamo razvije, a razvio se turizam? I onda, često puta i nekoliko političara to koristilo, tu sintagmu da je... Oportunitetni trošak. Da zapravo... Šta smo propustili da nismo da zapravo možda nismo propustili ništa, jer tamo se ne bi rodila neka novi Silicon Valley, ne bi se dogodilo ništa. Što bi se dogodilo? Mnogi ljudi u Dalmaciji, mnogi ljudi bi otišli i zapravo su ostali. Dakle, egzodus bi zapravo bio još veći nego što je bio. Dobro, ali sad imamo te strance koji dolaze tu koji opet ne plaćaju ništa, razumiješ? Zato što ovi ne plaćaju ništa. Onda imamo... uvijek imaš te takozvane nenamjeravane konsekvence. Ovaj porez na nekretnine, kako ga hoćemo, već hibridni ili kakav je, ili pravi, ili nije, već ima posljedice. Ne znam, ja imam prijateljice moja kćeri, radi u tom biznisu, oni već imaju otkaze
ljudi koji su iznajmljivali svoje kuće i stanove i prodaju ih strancima, upravo zato da izbjegnu taj porez. Dakle, svaka mjera ti ima nekakvu konzekvencu, neke su namjeravane, neke su nenamjeravane. Prodavaju strancima. Što će stranac raditi? Ne, čekaj stani. Znači, ti sad, ideja je ovog zakona da oslobodiš jedan dio stambenog prostora za dugoročni najam. A sad imaš upravo suprotan efekt, da ljudi koji su iznajmljivali svoje kuće i stanove, bojeći se nameta koji neće moći izdržati ili koji će mi biti previše ili neracionalan ili tako dalje, prodaju nekretnine i to strancima, jer ko drugi ima novaca, to su cifre. Ali taj stranac neće živjeti u tom stanu. Dakle, ali ga neće iznajmljivati. Da. I ti si izgubio jedinicu stambenu. Ali to ja ne razumijem. Koji je racio strancu da kupi stan tu i da ništa ne radi s njim? Ne, nije stvar da neće moći. Bit će mu porez na to. A to nema veze, ali njemu porez nije problem. Nego si ti izgubio, znači svrha tvog zakona je bila povećati ukupnu količinu i dostupnost. Pa zar nećemo dobiti recimo na drugu stranu ovo kad ti kaže da moraš imati ugovor o najmu da ne bi plaćao porez. Dakle, da ćeš odjednom prvo legalizirati ugovore i da ćeš staviti stan u najam. Neke manje stanove, recimo tipa u Zagrebu, negdje drugdje, ne govorim možda za more, ali da će se ipak pojaviti nešto više stanova u dugoročnom najmu. Ja ti kažem, ali će dio nestati. Jer će biti prodani. Znači, da, ali što će taj čovjek raditi? Tamo je stan prazan, neće taj Njemac do sebe. Natjerao si čovjeka koji je građanin Hrvatske, koji je imao nekretninu, koji je iznajmljivao, sad si mu lupio kaznu na to i dao si mu poticaj da proda tu nekretninu brže nego što bi je možda ide. Govorimo o kratkoročnom dugoročnom najmu. Jer dugoročni najam je tu platiš 10% poreza. To je isto uz ovaj najam, ovaj kratkoročni, to je isto povoljan porezni tretman. Ja ti kažem da agencija za iznajmljivanje nekretnina ima masovno, da im se pojavljuje ljudi, da je broj njihovih partnera koji su iznajmljivali svoje nekretnine, te nekretnine maknulo s tržišta i prodalo strancima. A zašto su to napravili? I od straha. Tako je, zato što su zapravo nelikvidni i pitaj Boga, ja ti dam ruku u vatru da ti primjerice, da ljudi znaju ispravno računati amortizaciju. Nikad ne bi ni iznajmljivali jer bi shvatili da zapravo kad bi imali ugovor u kojem bi pisalo da moram zamijeniti stvari i tako, a ne da ljude držim na divlje, onda bi shvatili da to uopće nije biznis za njih i da oni toj razini rizika koja nosi posljedično takav ugovor, full ugovor, kao što bi recimo dobio da iznajmio stan u Bernu, na istoj razini prava, da ti se ne bi isplatilo. I sad je pravo pitanje. Imamo hrpu ljudi koji su dobili stanove, ajmo biti iskreni do kraja, dobili stanove, to su im tvrtke dale, otkupili za male novce i sada ta stvar vrijedi puno. Dakle, ti ljudi nisu siromašni, oni su samo nelikvidni. I sad je pitanje, dakle... Da li će kešini, da li će unovčiti? Da li sad? Hoćete... Moja poanta je samo jedna, a to je da svaki put kad vlada kreira neku mjeru, ekonomsku politiku, poreznu ovakvu ili onakvu, imaš nekakve... željene posljedice i neželjene. I uvijek te neželjene na kraju ispadnu, mislim, ali često... Evo, ajde sad ja tebe pitam. Sad ja pitam tebe. Da. Što je neželjena posljedica? Ali neželjena posljedica to isto recimo što nije jasno politički. Da li je neželjena posljedica to da netko nekome strancu proda nekretninu pa da on upravlja s njom, ili je neželjena... Ali ti si ga gurnuo u to. Nije pitanje, ja mislim da bi apsolutno, puno ljudi u Hrvatskoj prodalo svoje nekretnine strancima. To nije uopće sporno. Ali da li je vlada htjela gurnut još veći broj građana Hrvatske da proda svoje nekretnine strancima? Nije. Ja bi se kladio da nije. Jel me kužite pitanje? To je političko pitanje. Je, političko pitanje, ja bi se kladio da to nije bio cilj. Nije mi to bila namjera. Ali ajde opet posljedno pitanje, što će taj stranac radi sa tim stanom? Ne može godinu tamo neće ga iznajmljivati. I to je bit... Počeli smo od problema dostupnosti stanova. I sad imamo efekt da je jedan određeni broj stanova nedostupan. Odnosno skinut sa tržišta. Znači, kaj to nije upravo suprotno od onog što si htio. Ali dobro, zar nije ideja bila da se lupi porez na taj stan koji je pasivan, u kojem se ništa ne događa, u kojem ti ne živiš? Ali nisi to postigao time. Postigao si nešto drugo. Da, ali isto tako
opet se vraćamo na onaj, dakle, ugovor. Dosta ljudi ne iznajmljuju stanove jer se boje, imaju loša iskustva svoja osobna i od drugih, da jednom kad dobiješ stanare unutra, pogotovo u dugoročnom najmu, da ju ne možeš izbaciti van. I to je problem. I zbog takozvanog mirnog posjeda i slično, to je jedno institucionalno nasljeđe. I naš neefikasno pravo. Je to stvarno problem? Da, to je doista... Ne možeš izbaciti podstanara. Ako želi ostati kontra tvoje volje ne plaćati. Ozbiljno. Imao sam susjedu koja je 10 godina izbacivala lika. Ja znam da to postoji kao... Da, ja sam imala situaciju... anegdota. Nije anegdotalno. Ja sam na vlastite oči vidjela da su se prijateljicu od moje pokojne majke, dok su oni bili na poslovnom putu, susjed se uselio i ona je živjela u iznajmljenom stanu dok nismo uspjeli izbaciti van sudske. Ali godinama to traje sudski i ne dobiš novce. Čovjek je bankrotirao, ne da ti novce, ne da ti... To je masovno. Često. Zna se da se to stvarno događa, onda niko ne bi iznajmljio. Pa ljudi se da je to ozbiljan rizik, niko ne bi iznajmljio. Da, ali... Rizik je dobar. Znači, a ipak ljudi iznajmljuju. Dakle, pitanje je koji je x tih broj stanova Tako je. koji su odmah useljivi, ali ljudi zbog toga, zbog bojazni da pravne nesigurnosti to ne rade. To je recimo podatak... To je pitanje na koje ne znam odgovor. Tako je. To je taj broj s kojim bi ti rado operirao. Ako hoćeš imati javnu diskusiju, moraš imati odgovore upravo na ta pitanja. Daj mi brojke. O kojim se brojkama radi, koji su motivi, gdje... ali to ti ja govorim sad, znači, ali dođe taj stranac koji je u Berlinu, ako kupio negdje, ajde nije kupio na obali, kupiš taj stan koji je u Zagreb otišao, a može ga lako staviti u najam. Zašto ga ne bi stavio u najam? A porez će ga udariti više zato što je stan pasivno, ne koristi se. Zato što on isto, dakle, neće moći ako nekog useli unutra, neće ga moći seliti van. Vrlo jednostavno. Ali onda i što računa na to da će mu ta vrijednost stana rast kako raste ovim drugima i šta? Da je tu će biti neki povrat. Da. Ali realno, ja kad sam računao, ljudi moji, možda sam krivo, vi ste boli ali ja nisam shvatio da iko je profitirao na ovom rastu stana. Oni su samo čuvali vrijednost. Kad se gleda inflacija i ono godišnje 2%, znaš kako skupi 2%, oni su realno u konačnici sa svim tim rastom, neki rast 100%, na toliko godina ti dođe da je to. Postoji neka fama oko toga da je to neka zarada. Biznis za jako se obogatiti. Nije čuva biznis, vrijednost, samo čuva vrijednost. To nije uopće na neki način, osim ako radimo neki ozbiljni real estate development, pa ti sad gradiš veliko, pa možeš graditi tipski, pa možeš onda uštediti. To je drugi biznis kad ti radiš. Ali ovo kad ti kupiš da bi iznajmljivo ili nešto. Da, to je zapravo mislim, to se ne može usporediti sa dionicama, sa indeksima. Treba usporediti, recimo, prosječnu plaću, rast od 10 godina i rast kvadrata u 10 godina vidje da li je otprilike na razini. Ne znam točno, nisam to radio, ali pretpostavljam da bi moglo biti tu negdje, da. Mm-hmm. Da to nije dramatično više. Dakle, da to drži vrijednost. Ja mislim samo drži vrijednost u inflaciji bolje od svega drugog. Ja. Da, ali gledaj, nismo se puno drugih stvari dotakli u ovom kontekstu. Što si ti rekao da će biti politička tema, ja se slažem da će biti politička tema, takozvana dostupnost ili priuštivo stanovanje. To je svugdje tema sad postaje. Dakle, recimo Zagreb. Znači, Zagreb je okružen zgodnim malim gradićima u kojima bi samo trebalo ih bolje povezati sa Zagrebom i riješio si pola. Sisak, Varaždin koji nema da imaju samo vlak. To je Samobor, Jastrebarsko, Velika Gorica, Sisak, Karlovac, čak i Karlovac. Pazi, Karlovac je na 50 km, ti sa brzim vlakom stigneš za 15 minuta. Ali ga mi nemamo taj brzi vlak koji je u svjetski standard. Ali dobro, sad se radi pruga do Karlovca, dvotračna, kužiš koja će biti. A sad, da li će neko biti pametan po tu staviti vlakove da idu često i tako dalje, da li će gradovi biti dovoljno agilni da tu privuku mlade obitelji, da im ponude možda, i tak dalje, i tak dalje. Ali ti, recimo, u Karlovcu možeš ili u Jaski možeš u Sisku možeš savršeno. Za pola sata, 45 minuta. Možeš za jednu po 50 ili 30 ili 40% cijene stanu. Da i ti ideš vlakom sa Wi-Fi-om, sjediš, radiš, ti si u tih 45 minuta dok si na glavnom kolodvoru odradio posao neki već ujutro. Ako ne moraš svaki dan, imaš cucka kojeg ne moraš, mislim, pustiš ga po polju
beži, djeca se mogu igrati. Ali nama i tu fali strategija što hoćemo. Dakle, mi imamo taj centar koji je Gredelj, koji razvijamo sve okolo, a Gredelj stoji, može se razviti taj cijeli dio oko glavnog kolodvora. Ali postoji, pa mi smo bili... Pričali smo, ali se ništa ne događa. Kažu svi fali kvadrata, ništa ne događa. Dobro, zato jer je Tomašević bacio u smeće savršeni urbanistički plan koji je na genijalan način predvidio razvoj tog prostora. Zašto? Zato jer je to bio natječaj koji je raspisao Bandić i ako je raspisao Bandić mora da je loš. Mislim, plan je... Ja se ne slažem s tobom, ne. Ovako. Za Gredelj? Inače, dakle ovako... Za Gredelj ili za... između ostalog i za Gredelj. Sad ću ti reći zašto se ne slažem. Ajde, dopusti mi da ti objasnim. Ja mislim da jako malo ljudi u Hrvatskoj od urbanista shvaća ekonomiku prostora. Da ti objasnim što mislim s tim. Ja mogu nadgraditi lijepu zgradu, ali da bi ti dobio taj foot traffic, da ljudi idu, to mora biti na mjestu koje će se ekonomski razviti. Uh-huh. Predivna zgrada MSU-a je na mrtvom mjestu. Exactly. Dakle, i zato ja imam, znaš, tipa, to je, nemoj misliti da ja branim ikoga, samo ti hoću reći Jel pričamo iste stvari? Ne pričamo. Tamo su bili fakulteti, oni su baš vodili brigu o tome da to zaživi kao Ne. To odmah ti mogu reći da ne možeš ti potpunosti dirigirati, ne možeš ti taj foot traffic mora ga donijeti privatni biznis. I onda ti možeš, država tu može, oni imaju totalno krivi izvrnuti pogled na to. Ako mi tamo sagradimo knjižnicu, nebitno, whatever, taj foot traffic će se dogoditi. A to s Paromlinom je totalni promašaj. Da, ali gledaj, to će se dogoditi, da, dobit ćeš bakice koje idu u knjižnicu ili Dakle, moraš shvaćati ekonomiku prostora. Ali dakle, pričamo o prostoru između Paromlina i Držićeve, koji je pozicioniran fenomenalno centralno, koji u dijelu grada kojeg dijeli pruga, koja bi se naravno trebala dići ili spustiti, koji je, dakle, enormna ekonomska i urbanistička vrijednost i gdje su neki vodeći naši arhitekti, uključujući i 3LHD i ove ljude iz Holandije, kako se zove, Medici, to, znači top urbanisti, evropske klase, pobjedili na natječaju koji je grad raspisao. I napravili jedan kompleks gdje su trebale biti i vladine zgrade, i stanovi, i park, i ovo i ono, kuš jedan prekrasan, koji bi zapravo povezivao Branimirovu, koja bi postala sad dio tog nekakvog centra grada. Uvijek je taj problem okomite, znači komunikacija sjever-jug u Zagrebu zbog te pruge koja dijeli po Mihanovićevoj i tamo Branimirovoj i to. Meni se to rješenje izgledalo savršeno. I ono je naprosto stavljeno u ladicu. Zašto? Zato jer je, kažem, iz razloga koji su potpuno neshvatljivi, ali pretpostavljam da su političke prirode. Ja mislim da nisu političke razloge, sad ću reći zašto. Stvar je vrlo jednostavna. Da bi ti dobio taj foot traffic, da bi to ekonomski imalo smisla, tamo ne mogu biti samo knjižnice, stanovi. Tamo mora biti i headquarter neke firme, tamo mora biti, dakle, ako išta možemo naučiti o tome kako se developa nešto, trebamo samo pogledati kako se to radi u Singapuru. Dakle, tamo je prvo što je ekonomija prostora, a onda dolaze izgradnja. Mislim da je tu bilo nekih elementa da je tu bilo je dosta elementa. Ali ajmo se vratiti samo na taj porezni dio, jer mi radimo glupost kad u ovoj apsurdnoj situaciji, dakle, ti subvencioniraš kamate bankama. Dakle, čovjek kupi stan i onda ti daš neku ili tako daješ subvenciju. APN. Daš poticaj da banka zarađuje, a ti smanjuješ ljudima trošak. Potičeš ih. Mislim, postoje studije koje pokazuju da APN
povećava cijenu stanova. I mi dalje uporno to radimo. Povećava potražnju. Potražnju. A budući da je ponuda, ajmo reći, neelastična, onda za isti broj stanova se natječe više ljudi, diže se cijena. I svaki put su dizali cijenu. Da. Ali, gle, mislim, poticaj su poticaj. To je država dijeli helikopter money i sad država odluči. Svak će opet uzeti. Ne možemo krivi ljude koji ste uzeli. Da. Ali će li donijeti to rezultate na kraju? Ne, zato što nema toliko, to nikad nema dovoljno poticaja. Ne? Jer čim ti, to je ono gdje se Davor, ja mislim, jako slažemo, a to je, dakle, čim ti imaš neku administraciju koja nešto odlučuje, dakle, ti imaš neko bodovanje tamo, pa i onda sad ljudi se prijavljuju, pa fejkaju, pa onda, znaš, država te na neki način sa tim mizernim kriterijima koje ti preskribira da si maltene siromah, jadan, tako dalje, tebe tjera da ti umjetno od sebe stvoriš siromaha i da bi mogao riješiti svoje stambeno pitanje. Dobro, kreiraju neku vrstu ovisnosti biračkih skupina o sebi. To je smisao javne potrošnje. Znači, smisao javne potrošnje je kreirati ovisnost raznih skupina. Recimo, o tebi, ja. Molim? O tebi, imaš 5000 radnika u brodogradilištu, ne više, ali nekad kužiš i onda ili u Hrvatske željeznice, na primjer. Pa da, bacaš lovu tamo da bi imao te glasove, onda bacaš lovu ovdje da bi imao glasove, bacaš lovu i to je smisao političke borbe. Mislim, to je smisao kad imaš nekakav proračunski kolač, raspodijeli proračunskog kolača. Recimo, to je zanimljivo kad se koalicije stvare, onda uvijek imaš diskusiju oko toga čija će biračka baza dobiti više. Koliki je moj deo. Koliki je moj... Ali koliko smo mi... I tu ti je ovdje, ti tu pokušavaš kupiti glasove mladih ljudi koji osnivaju porodice i dobro, ali ima li nade za nas? Kako mislim tu u Europi riješeno? Jer oni imaju, znači ako u Njemačkoj je prevladava renta... To je jako težak problem svagdje. Dakle, nije to problem koji samo ima Hrvatska, da ima dovoljno nekretnina, ponuda nije dovoljna, to je problem manje više svagdje gdje imaš ekonomsku aktivnost. Ne? Gdje imaš rast stanovništva. A zašto u Hrvatskoj, u kojoj imaš pad stanovništva i dalje imaš jednaki probleme, recimo, it's a mystery to me. Znači, meni je to apsolutna misterija kako u zemlji u kojoj imaš demografsku cliff. Znači, 10% je otišlo ljudi, kako nema sad neki stanova? Mislim da su ostali. Koliko bi to cijena stana? Ne bi bila 8.000, nego koliko bi bila ona na Trešnjevci, onaj penthouse, 50, ne znam. Razumiješ? Dakle, potpuno je neshvatljivo kako u zemlji u kojoj si imao nekakav balans, kakav takav, prije 10 ili 20 godina, sad imaš disbalans, a imaš 300.000 ili ne znam, 200.000 manje ljudi, imaš manje ljudi se rađa, manje ljudi stupa u brakove, svega manje imaš, a ti i dalje imaš problem znači, sa trebalo bi ti ostati, bar naslijedi neke stanove, nešto. Nemam pojma. Što mi radimo? A možda malo na renovaciju. Uzmeš stan od bake pa ga renoviraš, ne znam pojma, to je isto možda neko rješenje. Ne znam, stvarno, mislim da nam fali podataka. Meni uvijek problem u javnoj diskusiji sa tim argumentima i tako, uvijek moraš imati dobre podatke. I kad meni oni krenu sa tim podatkom od HEP-a o 600.000 praznih jedinica, odmah izgubim volju za bilo kakvom znaš, šta ću ja s tim? Dobro, ali kako onda, kad krenu s tako krivim podatkom, kako će doći do nekog rješenja kad je... Pa očigledno ne žele doći do rješenja, nego žele kreirati diskusiju, usmjeriti javnu diskusiju u jednom smjeru. Ajmo mi sad riješiti problem koji de facto možda i ne postoji, ne znamo, možda nije toliko ozbiljan. Dobro, ali postoji taj problem da imamo tu masu apartmana Pa ne znam da li je, ja ne znam. Imamo masu apartmana koji plaćaju minimalno poreza. Ne to da, ali koliko mi u Zagrebu imamo stanova, nisam siguran. Da, to je, ja mislim, početna točka od koje treba početi za neku argumentiranu raspravu gdje ti možeš posjesti ljude koji su možda malo lijevije, malo desnije, da možemo početi od istog seta iste brojke, istog seta podataka. I to je početna točka. I bez toga onda ne možemo imati neku strukturiranu diskusiju da onda dođemo do nekog minimalnog zajedničkog nazivnika gdje možemo reći nama je ok da naplatite ovoliko ćete smanjiti nešto drugo. Ajmo za kraj, samo još me zanima ono pitanje. Ja znam da to politika ne voli, oboje smo bili gore. Savjetnici uvijek vole rade tweaking, kada oni nešto se igraju oko toga svega ostalo. Ali kad smo imali u hiperinflaciju, odjednom su sve te vrijednosti, granice, naglo otišle dolje. Nije baš hiperinflacija, nema koristiti u riječi. Ma ne, imaš pravo, ispravljam se. Nego jednostavno visoku stopu inflacije.
I niko nije par godina mijenjao, prilagođavao te iznose. Znači sad ima javna nabava ista kao što je bila, one granice javne nabave su iste, znači cijena, imali su za građevinu nekakav, ajmo reći, dodatni bonus, taj bonus više ne vrijedi, što cijene otišle ne znam tako gore. I imam dojam da država ne želi uvesti neki automatizam kad se nešto promijeni, ili prema nekom, ne znam, čemu indeksu rasta ili ostalo, da se mijenjaju neke stvari. Nego stoje godinama, pa onda oni to nešto tvikaju, pa kasne, pa ti uvijek, kažem, na kraju ti zarežu za nešto. To su tako zove mjere štednje. Pa lažne, da, gdje ti u stvari na teret tog inflacije ti ukradu nešto. Ne? Pa dobro, oni su dio tereta prebacili na poduzetnike koji su i ove ljude koji se javljaju na javnu nabavu i tu su uštedili neku paru, jel? Time što nisu podesili vrijednosti za inflaciju. I to je bio problem tada, ja mislim, prije možda godinu, dvije, ne znam da li to još nisu i dalje. Promijenili, ali nisu dalje promijenili. Dalje, znači ti realno plaći 20-30% manje možeš dobiti manje za ono što... Pa ne, da, imaš te situacije da se ti ugovorno obavežeš da izvršiš uslugu A, u međuvremenu ti ulazne cijene se promijene, ne znam, odu gore 20%, a ti imaš ugovor koji ti je fiksan i kojeg ne možeš mijenjati. I to onda ti to moraš zapravo isfinancirati, znači to ti je umanjena dobit ili ne znam šta. Da. Kažem ti, prebacili su teret, dio javne nabave, dio tereta su prebacili na poduzetnike koji su... Da, ali oni, ne znam, ti isto misliš da nisu jednostavno skloni to nekako automatizirati, jer ja sam se iznenadio kad ili ti odrediš tu minimalnu plaću, pa onda prema minimalnoj plaći se nešto određuje sve, ne znam kako, ili odredi prema medijalnoj plaći, pa nećemo kreni određivati sve neke stvari. A zašto bi to htjeli napraviti? Pa to je idealni politički alat. Svačaš, mi smo imali neku... smisao politike da arbitrira između društvenih skupina. Da. Šta bi ti radio na Markovom trgu da nisi arbitar? Znači svega što se u Hrvatskoj događa. Dakle, to je smisao vlasti, jel? Ali to su jedino valjda Skandinavci se toga odrekli. Oni tamo imaju kolektivne ugovore sa sindikatima, kako ekonomiji, tako i nama. A to ne bi bilo pošteno. Pa da, apsolutno bi bilo pošteno. Ja mislim da bi bio puno manji animozitet između recimo javnog i privatnog sektora kad nekako shvatiš, ok, sad smo u recesiji, ok, sad smo svi, dakle, padaju nam plaće, ajmo stisnuti, ajmo da izađemo iz toga, nego da se svaki put, moram uvijek se vraćati na onaj harač. Se sjećamo tog harača. Da, onaj krizni harač. 2%, 3%, koliko je bilo? To je bilo, mislim, vi ste u dužnom poštovanju malo stariji. Pa meni je to bilo mene je to rebnulo na početku mog radnog života. Dakle, ja sam, da, i moram reći, to je bio ono, znaš... Hvala Vilimu Ribiću. Da, apsolutno, hvala. To je bio njegov prijedlog. Da, to je bio njegov prijedlog za mladu osobu. Sindikalist je to predložio. Zamisliš, imaš 21-22 godine, dođeš na tržište rada, uspiješ se u zadnjem valu zapošljavanja prije nego što je došla recesija zaposliti i onda te neko onako kroše sa strane, dakle, da moraš plaćati taj. To je recimo, mislim, meni je to generacijska trauma na neki način. I sad, da li ćemo, kad se neka nova kriza dogodi, hoćemo li mi perpetuirati iste te rasprave ili ćemo, kao što si ti rekao, automatizmom. Inflacija je x%, za toliko se miče sve gore, svi ti razredi se miču gore i ne moramo o tome više pričati. Jer mi stalno nekog zaboravljamo. Ja govorim čisto o onim razredima gdje imaš socijalna pomoć. Jer socijalna pomoć bi se trebala tako nekako indeksirati. Dajte samo za kraj, mislim da možemo pričati ovako dugo, zahvalni ste sugovornici, je li uopće možemo izdržati ovaj rast plaća sad novi u javnom sektoru, da li ga realni sektor, mislim, mora ga slijediti, ali koliko ga može? Mi smo, mislim, ti si ko Buljo pokojni, poduzetnik u mirovini. Ja sam ti danas vidio jedan graf gdje ti je ovako broj stanovnika ide iz jednog kuta u drugi ovako prema dole, a broj, ovako izgleda graf, a ovdje broj ljudi zaposlenih u javnoj upravi bez, ne znam, javnih kompanija, sa 250 na 400. Znači ovaj pada s 4.800 ili ne znam, 4,5 milijuna na 3.800, a ovaj ide gore. I to je paradoks naš koji sam ja potrošio dobrih 10 godina svog života vodeći nekakve ratove protiv vjetrenjača.
I to je nekakav, po meni, nezaustavljiv stvar koja će nas jednog dana, mislim, ja ne vidim kako se to može, osim političkom voljom rješavati. Vidiš kako, recimo, Amerikanci, oni imaju ozbiljne izbore, jel, na kojim im pobjede republikanci ili demokrati, pobjede republikanci, i onda oni kažu, ok, mi ćemo sad malo srezati tu državu, imaš ovaj Doge, jel. To je nešto što smo mi predlagali, kad kažem, hitrorez i crnu knjigu neracionalnog trošenja i sve ove stvari koje smo mi radili, da upozorimo na to kako se ta ova neracionalno i glupo troši. I ti tad imaš to dalje tu administraciju koja buja. Kako to zaustaviti, kako to ograničiti, nemam pojma. Ali nije problem, nisu plaće. Ok, znači plaće u javnom sektoru, ali je broj mase plaća. Jel ti imaš prvo... Raste broj ljudi, imaš veće plaće i neefikasnost. A vraćamo se na tu tvoju efikasnost. Problem. Znaš, da li mi dobivamo za to šta dajemo, da li dobivamo nekakvu uslugu s kojom smo zadovoljni? Pa ne bi baš rekao. Dakle, u tom trokutu treba... Mislim, ja sam veliki inače protivnik toga da ljudi koji nisu izabrani na izborima išteprtaju po državnoj administraciji, da budemo jasni odmah, ok? Izvoli, prijatelj, ljudi na izbore, pa onda imaš public legitimacy. Misliš na Muska? Ne, sve je, nebitno je. Ja sam veliki, meni je Musk, šta ja znam, pa dobro, pa on je geek, pa mi je simpatičan. Pa ne, on će štancat nekakve papire, ali Kongres to mora provesti. Nebitno, dakle... Appropriation committee. Vrlo je jednostavno. Ja ne volim... Senatski odbor za apropriaciju. Ok, ali ideje mogu dolaziti iz nekog think tanka i slično, ali protivnik sam toga da jedna osoba ili dvije osobe u ovom slučaju ne znam, na Twitteru pišu ova osoba i onda single auto i tu. Znaš što, to nije jednostavno jedna civilizacijska razina na koju ne treba ići. Bottom line, što ja mislim da je veliki problem u javnom sektoru? Upravljanje ljudskim resursima. Jer nije problem, dakle, osobu platiti. Problem je, dakle, sistematizacija radnih mjesta. Ko radi šta? U konačnici uvijek... Iste plaće, što su nešto uveli sada. Ma ne samo to, nego imamo taj konstantan zov svim onima koji nešto znaju, nešto žele iz privatnog sektora. Ne? I mislim da će se zapravo Hrvatska suočiti s time da će, kako privatni sektor ide dalje, pogotovo IT industrija to, će jednostavno posisati Pa to je možda jedno rješenje. Ja recimo gledam ljude na naplatnim kućicama. Ti dalje imaš tamo ljude koji sjede i rade nešto što smo mogli automatizirati prije 10 godina. Da. Nismo namjerno. Jer je to opet ona ista jedna skupina koja ti glasa za tebe. Ne? Da, ali ti to više ne treba. Jel ti fali ljudi? Fali ti ljudi. Ti te ljude možeš riješiti problem njihovog zapošljavanja. To nije više 2009. kad si imao 300,000 nezaposlenih. Ti danas sa lupom tražiš ljude. Ovako, ti ljudi mogu imati bolje poslove, ispunjenije poslove, dakle, sjeđenje u naplatnoj kućici i više doprinijeti Hrvatskoj, hrvatskom BDP-u nego... Ne samo to, nego i njihovoj osobnoj razini. Znači, što je zapravo grozan posao. Ko je naš Musk? Ja mislim, nama ne treba ovo se događa, ali ekstremno sporo, znaš, ta polagana automatizacija i tako, to će se dogoditi, jer je ovo demografski pritisak. Ti više nemaš, mislim, sve više i više, ja se sjećam tih, kad sam ja počeo s tim nekakvim, svojim javnim, istupima i nakon krize 10. 11. 12. tako dalje, imao si problem nezaposlenosti. 12. Sad imaš problem... 300,000 nezaposlenih. A sad imaš demografsku katastrofu, nedostatak ljudi, a nikad više poslova, radnih mjesta, nikad više radnih mjesta. I preokrenula se situacija, imaš više poslova nego što imaš ljudi. Sad imaš manjak ljudi. I sve više i više ćemo živjeti u svijetu kao što žive i Korejci i Japanci, gdje imaš sve manje i manje ljudi za poslove. Tako da mislim da ovi tu sad rješavaju krivi problem. Pa nemamo više problem viška ljudi. Oprosti. Dakle, tu je to čista racionalna. Kad si ti davno počinjao zapravo, problem je bio taj što je država sebe, stavila ja sam kreator radnih mjesta. Što je zapravo potpuno krivo. I to je, opet se vraćamo one perverse incentives. Ne? I onda normalno, ali to više u 21. stoljeću sa ovime što si objasnio, to jednostavno država će imati problem naći ljude, čak i kad im rastu plaće. I za sebe, da. Problem naći ljude, da čak i da plaće rastu neodrživo,
da ljudi to žele više raditi. Da, pa imat ćemo taj problem što je prije bilo problem outsourcing, ja mislim da će svi moliti Boga da se outsourcaju. Da. Ne ove brojne te tehničke usluge, jer neće imati ko više raditi za Evo plaću. recimo najbolji primjer su ti kako naći u državnoj upravi IT-evca. Nema šanse. To je nemoguće. Da. Zašto bi neko radio? Zašto ne bi to mogu ga neko platiti. radio? Da, ne mogu ga platiti niti da... To će sve AI riješiti. Da, Recimo, ne baš sve, recimo, ali dobar dio toga će digitalizacija i AI moći. Imam jednu super temu za AI, danas smo je pokrenuli, vidiš ti vjerojatno mi smo izgubili AI suverenitet, ne? Dakle, to sam dosta postavio pitanje prije godinu dana, jer vodili neko brigu o tome, jer onaj ko prvi bude hranio AI, taj će uzeti suverenitet. I sad, evo, već za ovaj podcast mi imamo problem kad staviš automatski prevod, da on ga prevodi na srpski. Ne prevodi ga na hrvatski i mijenja hrvatske riječi na srpske i tako dalje. Dakle, imamo puno izazova koji će nam donijeti taj AI. Znači, ono što se dobio ratu odnese AI. Hvala vam za zanimljivu emisiju, pa do neke druge prilike. Hvala tebi na pozivu i bilo je, ako smijem reći, zanimljivo. Da. Nakon dugo vremena si gostao. Zahvalan sam što si došao, Vedrana. Od početka potičeš ovu temu, tako da uspio sam složiti, mislim, dobru kombinaciju. I družimo se mi na nekim drugim kavama. Ja naravno moram uvijek na kraju za vas zamoliti da se pretplatite na podcast, na Špicu s Macanom. Brojke lijepo rastu, to znači da pričamo o nekim zanimljivim temama i tu lajkajte samo tamo gdje vam Dunja stavi da se pretplatite i gledamo se sljedeću subotu.